أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam haray inchallahu hina bayana juutuɗo wonɗe wadde haray inchallahu ko andintingol hoore an andintina julɓe ɓen fof haray inchallahu fi ñalande nden janggo haray ko janggo woni sappo jombente janggo woni sappo jombente inchallah ɗum hawray le 8e mois 2022 le 8 mois d'août 2022 haray ko nde ñalande wone natude haray janggo haray tenen le 8e mois 2022 le 8 mois d'août 2022 wonata sappo jombente ɗum hawray 1444 hitande wulure e temeɗɗe nayyi e capannayyi e nayyi fergune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray hiɗen ka juulirde meɗen ɗo masjidu ibadurrahman e nder belgique bruxelles laken ko andintingol siɓɓe ɓen fuu toro kadi jama on fop mo be yo andintin siɗɗo muɗum heɓa goto mo andintinɗa hoori janggo kala faalaɗo yo allah yaafu ɗum bakkatu mo waɗi e nder hitande feƴƴunde haray inchallahu yo wakkilo hoora janggo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki sawmu yawmu ashura'a yukaffiru zunuba sanatin madiya horugol ñande sappo jombente haray no yaafo bakkatu hitande feƴƴunde joni noon ɗum haray ko janggo woni hawrude ɗiɗi on hawrodiri kadi e ñalande tenen fiɓa anni e hiɗa horude sappo jombente fiɓa anni e hiɗa horude kadi tenen allah windanama baraji ɗin ɗi ɗiɗi noon haray noon ko janggo kono hari en andintinino laabiji ɗiɗi kono ko en andintin kadi si tawi woodi haray yejjituɓe wakkiloɗen hooren wakkiloɗen ɓeygureji ɗin kadi hoora inchallahu fiyen sendude baraji ɗin kadi feƴƴinen yewtere nden kadi heña fiye goɗɗo goo kadi andu o hoora kadi nodda kadi ka téléphone ji yanña moƴƴere nden nelaɗo sallallah alih w sallam maaki addallu alal hayri ka failihi kala tindinɗo fiyo moƴƴere nden waɗe haray ɗa mari baraji yiru kala ɓen waɗuɓe ɗen moƴƴereji ɗon joni noon haray mo be yo yanñu kono yaajiri o baraji ɗin haray ɗuuɗiri andite hoora ñallal gotal allah yaafama bakkatu ko waɗɗa e nder hitande ɗum ko buyno ɗon andi e wolino fi arafa en hoori ɗum ɗon ɗo kadi ko fi jombente wonni ko moƴƴereji tun e moƴƴereji wakkilo heña tinnoɗen immoɗen wurniten jemma on ko jemma tenen wakkilo ɗon immoɗen naafen ha moƴƴa inchallahu sulloɗen ha moƴƴa fewno ɗo kadi ko vacance fayɓe ɓen kadi ɓe ala yahude l'école suusinen ɓe ekkiten ɓe explicanan ɓe ko honɗum woni nde ñalande ɗo ko nde ñalande ɗo allah halki fir'auna ko e nde ñalande ɗo o dandi annabi moussa e bani israila haray weltoɗen ɗo ko annabajo allah on danda kon weltoɗen kadi ko gaño allah on yawnoɗo ha inni ana rabbukumul ala komin woni allah mo ɓurɗo towde on allah halki o fir'auna ɗo weltoɗen nde ñalande ɗo mawɓe meɗen ko ɗum yeynoɗen heɓe waɗa yawgol ukko ka ndiyan ƴewa inaɓe memi ndiyan kesan haray na ɗum ɗo woni sunna on ko yen hooru janggo weltoɗen hooren jarniren allah nema ko nemini en kon jarniren allah ko dandi annabajo on kon eɓe wonduno julɓe ɓen fop o dandi ɓe bone fir'auna e konu muɗum haray ko ɗum woni nde ñalande janggo ñalande tenen le 8 mois d'août 2022 inchallahu haray ko en wakkilo mi toriki allah nde hitande ɗo yo allah waɗan en hitande ɓantal waɗana en hitande polgal waɗana en hitande laamu waɗana en hitande yaafede bakkatuji waɗane en hitande ɗuɗunde nafojeji e barki mi toriki allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo goɗɗo nafitori nde yo allah feƴƴinoymo haray sirate mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah newnanan en fop meɗen wawugol nde horugol nde ñalande ɗo sen hoori kadi yo jaɓan en o yaafo en bakkatuji meɗen ɗi fop majji janɗuɗi ɗin e fanɗuɗi ɗin suuɗiɗi ɗin e feeñuɗi ɗin ɗi annduɗen fi muɗum e ɗi en annda fi mum
yo Allah dandu en maygol tuubari, yo Allah dandu en kadi en tuubude ronke jaɓede, yo Allah dandu en ngalu bewnaygu, yo Allah dandu en kadi basal wirtaygal. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma ten nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jibina e muɗum, sabu teddugol o jemma ka Allah subhanahu wa ta'ala halki firawna danni ande Musa, yo Allah ittan kala marɗo ande makko. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu nde ñalande wonde arde janggo ko ɗum woni ko sappo jombente, kala nawnuɗo julɗo yo Allah on sellinmo, kala maapiɗo julɗo yo Allah ittanmo mapunde makko nden, kala marɗo e julɓe ɓe yo Allah ɓeydan ɓe waɗa barki e muɗum, kala ɓe jogaki ɓe yo Allah okkorɓe ko laaɓi, ko ɗuuɗi, ko dagi, ko waɗa barki. karamokoɓe meɗen ɓe yo Allah hiwɓe, yo Allah reynuɓe, yo Allah on danduɓe kadi, yo Allah tabintinɓe e hoore gonga, yo Allah waɗu nafa e barki e gandal koɓe jangi kon, yo Allah waɗu gande ɗen hara ko hujja wona ndeɓe na hujja dow maɓɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ɓoyiɗo yo Allah fewmo, kala fewuɗo yo Allah on tabintinmo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en no moƴƴina en ga meɗen, yo Allah okre lamɓe fewɓe, nunɗuɓe, huloɓe Allah, feppininaɓe ɓiɓɓe lagine ɓen fop. toriki Allah yo Allah waɗu ɓiɓɓe lagine ɓen kadi fof yurmodira ɓe, yiɗidiranɓe kadi ya rabbal alamin. yo Allah tippin giggol e yurmede hakkudeji meɗen enen e ardiɓe en ɓen. toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu giggol e yurmede e yiɗidirgol e yiɗidirangol hakkude ɓiɓɓe lagine ɓen fof e dennagal ɓiɓɓe julɓe ɓen fof ya rabbal alamin. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɗo woodi bandiraɓe meɗen buy nawnuɓe ma nawniraɓe yo Allah sellinɓe, no woodi sukaɓe meɗen buy wonɓe e hoore laawi ɓen fokkituɓe lumbugol yo Allah lumbinɓe, dandaɓe yoolagol no o dandirno noon annabi Musa o halki fir'auna o dandirɓe noon kadi ya rabbal alamin. mi toriki Allahu subhanahu wa ta'ala komo be meɗen andi ko faala, ko Allah andi ko moƴƴani ɗum. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en ko moƴƴani en kon, ko wondani en nafa e barki adna e laakara. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah woni fewnowo, yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗi, geɗal ɓe meɗen fof, kala jogiiɗo geɗal jo fewuɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol ndu lewru Allah subhanahu wa ta'ala on ɗo, yo Allah tabintin ɓiɓɓe makko ɓen hoore pewal ngal. kala jogiiɗo ɓiɓɓe ɓoyliɓe ko Allah woni fewnowo, yo Allah on fewnana ɓe ɗo ya rabbal alamin. en toriki Allah yo Allah ittan en andeji meɗen, yo Allah ittan en sohlaji men ɗi, yo Allah dande en sikkol gañi hara gayna ya rabbal alamin. kala moƴƴereje ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ñaawi e nder nde hittande ɗo on fof, toriki Allah yo Allah geɗal meɗen enen ɓe guureji meɗen e dendagal julɓe ɓen, kala nawnaji e probléme ji e soñdiaji e andeji e kasaraji e albalawuji ko ñaawi e nder nde hittande ɗo ko fof, yo Allah danda en fof meɗen danda dendagal julɗo ka wawi wonnude e hoore adna Allah on. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men fati ɓen yo Allah yaafoɓe, toriki Allah ɓe jibinɓe daw l'islam, andini e l'islam, kala fatiɗo e maɓɓe yo Allah o yaafoɓe, ƴer luttuɓeɓen e hoore gurdam, toriki Allah yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe. en du'anike mawɓe meɗen yo Allah okkore enen kay ko du'ano en yawma la yanfa'u fihi malun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandin ala wawata jogede, haray ko wonno ɗo fi andintingol fi nde ñalande ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles, depuis Bruxelles ka juulirde meɗen masjid Ibadur Rahman e nder Laken. wassalamu aleykum wa rahmatullah.